Hak jing la kai hak round 16 jang ko FIFA World Cup menem step ke Argentina keljab ya ke Australia da ar dewe gol leng waki gol baliyo tep daw Lionel Messi hak menit ko live pesan bat Julian Alvarez hak menit basan panyaw kublai fibro ki prok pejor ki ba jos nontonan ban sngap ki video hak ni channel kandai ru kan jing la kai ki ba 6000 sen ya Lionel Messi banyak tep nyaw supa prap dai gol hak jing em jang o kandai ru hak sen ke benung kong ya Lionel Messi banyak tep gol hak round 16 bat kandai ke gol ko ba kandai hak FIFA World Cup bat ke balai menta ka semoy rengkat ko we ke assist hawa pai chin ge jing la kai ke Argentina klai la kai da saw lai lai kat ba ke Australia klai la kai da saw RR Henry dei ke Argentina ko la ban la kai ba ban nyon pa ya ke Australia để học cùng ta cái chính là cái 2 menit của bạn live version Lionel Messi lo yawan tap ya gol ko baneng kong haden ba Nicolas Otamendi lepas ya ke ball show kandai ro gol ko ba kandai ya Lionel Messi ha ke FIFA World Cup na ki ar ko license ba umi madan dagan ke jing ya tap ya ke gol ko ba kandai Lionel Messi lo kong kendro ya ke record balabat daw di ko Maradona bo ya tap prako na ki ar ko waitli ki jing la kai Habawanan peteng hakala ku Argentina kelanyan biang ya ke Australia. Nrai ke Australia kelap dan kampo yau rang up gol jika kumurang update dak bapas bonsen ha ya ke bol syao. Dak jingle kumta hakamet kebasan penyau menurang up gol la kumbakla ban pas ya bol. Orang lekai ke Argentina Julian Alvarez klaim dak penlana ai ke kabu balayo uluya bantep ya ke gol ko ba nak benta ke Argentina. Nerang lekai uliyo benta arko kisah li kicing lekai ba umi madan hadin ba ka Australia kala syatam da ar lanat gol ha ka Argentina kala persang ban pai jadi ngi gol hande kicing la ka Argentina bante la kam pha ya ka bol babon he ka Australia klamla ban yo ba ya ka bol Henry dei hakamnit ban nyaw pnyaw ka Australia kala ban pai ya ngi gol hadin ba ka bol kala teng kho hi orang lekai ka Argentina kala rong pi jelang syakol lejang Hadin ba ke Australia kelayo gol kaya mensen ban yakun kalanyan ya ke Argentina Henry kamyo ki kabu bapaka ban tep ya ke gol Hashwawan wire tat ke jinglekai ke Australia kelayo ke kabu bapaka Henry rang up gol ke Argentina ulala ban pelai na ke jing syatem na ke jingla rang up gol ke Argentina ban pelai na ke ni ke bol ke Argentina habukut kelejab ya ke Australia daar leweko kan long hakasien ke basipau kan rung saka kuarta final leng bakan ke jingjab ke Argentina kan ikun bersya ya ke Netherlands ha ke round 16 ke Netherlands balarung nyau sen saka kuarta final habo pai pat ke jingla kai ke Netherlands bat ke USA ke Netherlands kelejab dalai leweko leng bak ke gol balatep daw Memphis Depay ha ke mit basipau kan dai ro gol ko banang kong ya Memphis Depay ha ka FIFA World Cup kan ba kan dalan kleya pat ya ko gol ko bar hashwaban wire tat ke jingla kai ke banang kong leng ba odeli blind habawan non teng ha ka kala ko bar USA club sang ban ya kon nang ban pun pai ya gin ki ar gol dai ha ka minit ka ba nyaw kon rew kleya ban the ya ka gol leng ba haji right Henry ke Netherlands club tam biang syakmat ha ka minit ko rapawai leng ba Denzel Dumfries ban job dalam lewe gol. Leng bagian kijing job ke Netherlands kan ikut Rusia ke Argentina ke kuarta final. Kijing lek kai shibit ha ke round 16 ke France ke badai ke Champions kan ikut Rusia ya ke Poland berdep job Arsen ya ke Kerdan ke belai. Kan bagian jing lek kai bat ha ke por kat Arsen ke England ke babat ke Kerdan ke besau FIFA World Cup Jones nem Arajar kat pra kan ikut Rusia ya ke Senegal.